ya kemeni tangwa kejikli ilem yo ikam yo kibituan ki distrik how yo ki yo kro yo ki lembaga sports lembaga ministry of sports and youth affairs ile habo lisai na po DMF kawa uchna madan heni den jedrum jis keto umang kamu mang hitai wajer uchna gi kalori digi hajar crore di spak crore yo miat kita jile ki yo giu kentu kenrong ya keni ke kamele ki indoor stadium yang iwm tet kyak bodis kilang ni mawilbat kam no yak mat yang sport association po district yang i eupli pariap parimbai hewum to hewum tili hewum biang hewum daple pariap bai yo ne yo kui kat kam jingla ke jingkot ng bor to ke jing perchang nagawi ke tem chagawi ke tem no wi no mi kmat chawi no mi kmat ka ko chak ri ibu bor dele indre elat yenga gua urap penbah cucu ye ka gua da em ye ka wa iyo i kamni kawamani te heji to wa gani ke jing china ye gani ka artificial top ini ha den room nadu sedang hadu wada em go ke East Jati Hill District Sport Association nga apam yo ye kita ki man official gua da mi cha ko bor ke gua upload DC East Jati Hills wo em te district sport officer lani kita ginong yelam chnong lani kita ginong yelam sport wo ye em ye sekilang ye atu por wo wai por sedang chna get khar wan de pias na por de bo agar mati ga arli dili wo president yo gani ga sport association UBC wo em le kate te to de ye ka yo pai wa ga tai ke tof ko wasiang ni tai at holak mang pisagi kat tu de chna gitu doi kinala de siang gitu tof nga na pan kre wi RTI yo pai kat nu mang pisagi hago the di artificial top ngam kleu na da yo artificial top bo the ki mo jem dore bo the ki wo moye manele ki du chi samoy a samoy de jet ta kam ki te ki wo hab yu pai perman ya ye ke jingle kerke na ma kani to jingle kerke la to le so da du sedang di wo biang di wo pura di wo tikina yo bang yu tenan ha wole indu kam kat district yong i Henry Hiji to wini kamele ke sports the PH no matan P the UYP kena manile ke chiput kite the hinu yuluti wo mi de konginan ngi Hiji to wo de kamele ke we manda the por election wo ngi pen sport ne sam jersey sam ball penman phet wile friendly match ke tu mira ko ye la la de imbiang ngi te thawele ke lembiang ngi tha practice lembiang ngi ke tha chong tha sa ke tha training ngi kena impose ni chulule the jibun ki but ki wa to penku ye gri kam sport le hendai ke sport policy ge yong i ker kaman kate haga jing em haga jing yakman haga jing petok petene cibun ko i dang hab yu upen bha chu he jing ye to o yo i gri kam le ke ko ku ha gri ge jela ge yong i